الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك، فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد، قال خشكو برا البراهيه في مشخد تعالى أو رب العالمين رحمة ما ودي بابت ما وكسكارت ما بكت خد تعالى بري مهم يبدأ باشيه وقنجيه خد تعالى بري مش خرابيا وقلناه معصية دير بخيتن رب العالمين بخاطر نافت خويت بيروز مبارك صلاحته وباشيه وقنجيه بيختتنا في عيالت ما وذريتت ما كتا مروفت باش وشاكو بكير خوبهن وبكير دين خوبهن کو قنجیه و چاکیه و باشه بلاوه بکن یا ربی. هر کسی که برافریکه که خلط و خار و لار و خراب و چی بیتن یا ربی تو برحمه خب زفرینه و ریکا حق و راست یا ربی. هر کسی که نساخ مهبیتن تو شفا و سلامتی بفریکه یا ربی. هر مریه که مهبیتن تو بعظمت خب رحمه خد قلب بکی عفو آزا کی الی بحشت حساب بکی. یلی خشکو برا خطبه چویی دا مبحث هنده کرد کو گرنگیا خیزانه که خیزان چند گرنگ دا مروف چاک و قنج و صالح اتناف دا راببن مگوتی او مسئولیت او برپرس یا سر سطح دیبابا کو دیباب چاوی خواب دنه وان بچیکا وان زاروکا کمین کس برپرس روژا قیامتش وان بچیکا مگوتی دیباب بن. لواجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام في حديثه وقت بيجيت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بيجيت والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. خدي تعالى بديار كد كو ديباب هردود برپرسن شوي خيزانه كو بشولو كارتوي راببن ما قوتي هندك تشتد جرينجت هين مروف عيال خاو زاروكت خا فيل بكت ايكي شوان عقيدة وبير وباورت راستو درست جل كافرة تو عقيدة توحيده كو باوري بخدايا كي هبيتن كو او خدايا افكون خريداي وامهمية داين وروجك هيدي حق حساب القلمة كتن يعني او اركانة ايمان فيل ببيتنو تبجيهتن معنوان شيء أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تفيد وان تشتا أم عيال خفيل كين ده هر كريا ركابي كان سربنجها كي بقوته بهز بكتن نها ما فيلي هندك تشتا بكي ما ظنبو أجر عقيدة وبيرو باور درس نبن دخار ولار من برافركت خلد فچن يا دوي ما قلتي إنسان فيلي هندي بكت مراقبة خد تعالى لو أسماء صفات رب العالمين وقت رب العالمين بحثي هندي تكتن السميع البصير الرقيب خدي تعالى قلت هيا خدي تعالى يتلبيني خدي تعالى الهندافته هكي أمان تشتاخرك عيالة خفيل كيني بظانيتن شكو همي قاف عمل قلنابين
الهمی جها عمل گل نابین لو گلک جارد سحیه هندی کچکت مال بابت خود مال دی بابت خود آن بیش شاف دی بابت خود احتمال در سکال سری بس وقتی چی تد مدرسه دا هروی گفت که تا چند تا خود حتی جارا کادی در کویت اگر چیه چکو درستایی مع عقیده و بیرو باور نیم درستایی خدای خانه نیاسیه بدرستایی نزانی تیش برچید یا وقت کتن بس دادی بابت خوش خرازی کرد نه یا وقت کت دا خودی تعالش خرازی کرد روسا کور احتمال دی نویجا کت المال بس وقتی در کویت نویجا ناکد چکو اساسه که بحیز بقوت نینه کبزانیت اگر چیش برچه است نویجات کم برچه از طاعت و عبادتیت کم برچه از خوش حرامی دیر تیخم دف دی بابا دی خو کت ملائکت اما هکر چوب تینما احتمال گلک تشتیت خرابت که تشتی بری فتره که کابرای که دعوت کتن گنجه که یه دعوت کتن سر او سوشیال میدیا اجا کچکه که اوید تواصل الگل کریش رخیدی پرایویت کابرا مسیج بوی فرید کنه هکه عقیده که درس اوی انسانی هبید بیرو باور درس هبان بشکل کی ند بول ویره بشکل کی دیتره اگر چیه چکو علاوت بجم گله کافره دی باب عيالي خاص سر عقيدة كادرس بظاني أسماء وصفات خدي تعالى وقت تبي السميع البصير الرقيب الشهيد أبان تشتتو هميا أبان نفو صفات خدي تعالى بإن يبيرا وبإن يبيرا خا إنسان ظن تتهمي وقت هذا رقيبك الهنداف هاي هرهوصا إنسان دائما بيوندية ما بين عبدي وربي دا بهيز بقوة بيخيتن دائما عيالي خافيلي هندي بكت ولو أجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيشتمه مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 بيجيتين عيالي خافيلي نفيجي بكن أو عمريوان 7 صال يعني 7 صالي فيل بك دبيت عادتك دبيت هابتك دبيت تشتكي تقل جيانوي بچيكي راب بيتين كو اف پیوندیت ما بينوي وربي دا بردوام هبيت هاي وكي خدي تعالى صالة دابو ما روجيات دانيتن دا پیوندیت ما بينما ورب العالمين بقوة كفيد اف كتابة اف قرآن خدي تعالى بو منازل كري بواسطة جبريل عليه السلام بو محمد صلى الله عليه وسلم هاد بيتخاره وازوتو بخين دا پیوندیت ما بينما وخدي تعالى دا قايم تر لبهد عيالي خافي لهندي بكين شاوى قرآن بخينن وشاوى رز حرمة الكلام رب العالمين بيفت خدي تعالى بقريتن وفيل ببيتن بخينيتن أفا أكتا وليكر بيش دي بيفه تجريدان أفا أركي دي بابا يكوب في حقي رابن لو أجاريكي إيك هاتا دفي إمام عمري قازندش كوري خاكرين قلتي يا إمام يا أمير المؤمنين كوري من قهداريا من ناكد قلت كوري ولا تو بچه قهداريا بابا خانك قلت بري تو چلمي إمام عمري شديد قلت بري تو چلمي بكي يا أمير المؤمنين من هند حق السر بابا خانين قلت بلي قلت ايكش حقيت وي قرآن نشات تبدا قلت بخدي حرفك قرآن نشا من ندايا قلت ناوكي خوش قلت ناوي من كريه جعل ناوي كيزكي اوارخ هكتو بياب شي سر قربين جيت هيت ها يعني وجا اوي ناوكي نخوش دان تسر عيالي خواه آن اوي قرآن نیش عیال خانه داد اوی خودی تعالی نیش عیال خانه دادن اوی مروی چه حق عیال خوا سر خراکه وقت دی باب تفیت اموی ارکی راکین هر حوصا اخلاق و روشت و ادبی تفیت فیل کن چندش مع عیال خوا فیلی هندید کن وقتش مال در کوید بجید بسم الله توکلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله چندش مفیلی عیال خود کن وقتی داخلی مزگفتید بیتن دعایا هنده بخیر چندش مفیلی هندید کت وقتی سیار بید دعا هنده بکتن چندش یعنی چند دعایت هین پیغمبری صلی الله علیه و سلم یتفیل کرین چندش ما آداب یتفیل که وقتی چی تا دست نویجه چاب چی تا دست نویجه وقتی چی تا ادب بده چی کتن و دیچا و خشوت و پاقش کتن و طاهر کتن أفهمي إيش تشتي بسيط بصناهي حتى تو بتشي تشتي بزحمة تفيت أم عيالي خو زاروكي تخافيل كين أركي وقدي باب تبوي أركي أخلاق جان باخويتن قصة نخوش ونشرين نبجن إيكودو شري نكن تعدايل كسكي نكن أفان تشتي خركات تفيت إنسان عيالي خافيل بكتن لو أجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيش خيركم لأهلي
خیرترین کس الدف هوا الله رب العالمین کیه او باشترین کس بو مال و عیال و زاروکیت خواه نه بس از اجدر و گلک پروشت و اخلاق و بصبر و بتحمل و بنفره بمهمیتش بس وقتی چما مال عیال من خرش مبترسن سنور ما بین من و آن دابن تفيت بالعكس ازت مال دا يوصابن بي سنور بم دا عيال من نزيكي من ببيت نه سنور و حدودات ما بين خو عيال خدا بدانم اجاج بن هندي گلی خشک برا گله کافره معاملتا ما گله جارا ات وقت کی دا دیباب گله کی دجوار بون گه عیال خو گل خلطی کیر لبده نیکه ام چیت کی عیال خو مخرکا چی تشتید ویتم کینت لپادا بس دا دبیجن والله سیدا بس دا تشتید سعی سیاره آخر مدل یا کلیت دست سعی تلفن آخر مدل دست سعی هر تشتید کی ویا یکیت دستا دا پشتینگی سیدا والله چشتک نما من با عیال خانه کی روش دستیت من درکتن اوه نه تربیته تربیت نه او هر تشتکی تما توی نرم بی هما چی تشتی ویای تو بوانا بکینو تو هندک حدود و سنور نشا اخلاق و روش نشا بده آداب نشا بده دین حلال و حرامی نشا بده ابزانی تن الکیر درست بکتن وقتی شوان حدود در باز بای پراوستینی چکو مروی همی گاواد بیجین اگر مروی کسیش خواه خوشتر نوید عیال خوش خواه خوشتر دویتن اگر من فعلا و راست من عیال خوش خوشتر بوید دوید ریکا به حشت نشاب ده ریکا هندی کش جهنم پیتا پاراستن ریکا هندی که قبروی بوی برفره بید لیطنگاو نبید که بچید پسیارت خواه جاب بدت روژا قیامت وقتی خود تعالی پسیار آجید کتن وقتی اعمال و تین کشان و پیوان کریار توی سری عردی یه سرفراز بید کتاباوی به دست راست ور بگیرید نه ورگی به دست چپ ور بگیرید تویت اسواب کم ولوی بچیکی و زاروکی بکم آجبر هنده تویت معاملت که وصابیت نه وصایا دجوار و شدیای که اوی ظلمه که لیب کم ولی بکم حیات آخوا نشیتن خدا نخو قراره که بی بشید تشتکی بگت و نه وصای نرم بم اما عیال مش دستت مبدر كويتم كيف خواهم تشتابه كتن اجبر هندي جلا كافر انسان او عقل الدفه بيتن اگر نظاني جي خوفيل بكت الحمد لله هند كتابت هين هند تشتت هين سر تربيتي كو مروف خوفيل بكتن وغير خوشي فيل بكتن كو چاوا تربيتي بكت چاوا روشت و اخلاق و ادبا نيش عيال خبدت هر هوصا هندك نخوشي آن هندك مخاطرت هنا رخو دورة خيزانة وعائلة قالك جرنج عيال خواه باريزن ايكشوان وقت ام وعد وعود الدين عيال خواه وبشتي هنجي او تشتي ام بيجين ام نكين اگر عیال من خلطیه کرد موگودی اگر تخلطیه کرد مثلا تلفنات اشتواری آن آیپادات آن کات چی تشتیت آن سفره کرد استنا به موی سفره لیوه نبه چکو اگر تو لیوه بوی آخفتن تا فعلیت ایک نبونده در فتاخات دا بینن اگر من وعدک دا بچیکت خواه از فلان شوله بوا بکم پشتی اینگه من نکرد یدی قیمت آخفتنا مروی نمال دف یدی پشتی اینگه ده اوجی فعلی هنده بید عهد خو و سوزت خوب جهنا اینید ده حاشا دروی کرد ده حاش همی تشتاده که چکوید بینید باب بلا به ارادت بید مقصدت او نبید بس گلک آفرت و بزانی وقتی قول و فعلت ایک نبن مشکله که مازنه آهش بر هندی جی خودی تعالت بشتمه یا ایها الذین آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون یعنی هن بوچی تشتکید بیجن هن ناکن كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تشتكي قالك ما ظن الله خدي تعالى كنتو تشتكي بيجي فعل كريارته وكي وينابن شبان هندي تربيتها بتشيكي داجي قالك كافرة آخفتن التو فعل التوكي إيجبن دا فعل ببيت چوكو يكمين مادل يكمين قدوة يكمين شاف ليكر ديبابن بو عيالي اگر دیباب التزام پنده کر عیال جدی سر هند رابط بس اگر دیباب خدا نتخواه هندی نبن وجا او کمالگه و شانسه خواه کادب کی کوید انسانه که باشی جیور بگیرید انسانه که خراب و خرابی جیور بگیرید شبن هندی گله کافره دیباب خدا نتخواه هندی هبن یادی تر انشاءالله خود بید دهاتی دا بترتر بحث بکید که
او کنفلیکت ها چید بید او انفصام ها چید بید ما بین خیزان و مال و کومالگهش دروه یعنی او تشتی اتمال دا نشاد دم اگر کومالگهش دروه وی تشتی نشانه دادن تشتی که برو واجی نشاب داد وی گفت که بچیک دی کنفیوز بید چون اول 4-5 سال یل دفمن پیش اینکه دی دست بگه چی تا کتاب خانه الویری دی هندک حواله دی بینید او خیزان که چی نشا عیال خود دن الوی کتاب خانه که چی نشاوی زارو کدن اگر نفسه تشتی نبید لا و خودی تعالی وقتی منهجه که بو بشریت خدا همی سر دیف ایک سیستم و ایک نظام بچید وقتی دو سه سیستم اگبن بچه دی تیدا کنفیوز بید نزانی دی تیدا برزه بید نزانی بخواد چه بهل بجیریتن جاجبن هندی گل کافره همی تایبت بومه یعنی ام وکی مسلمان الوی ولاتی عیالت مچنوان مدرسه همی تشتی عجیب و غریب نشادن یعنی گل اجاره وقتی انسان بشت عیال خواه کره من آنکه چا من اوه شرمه نزانید شرم چیه چه کت واقع او تیدا جید او تشتید که شرم نینه او تشتید که شرم نینه بس اتمالاته دای شرمت عردی دیت دا شرم نینه آن ده سحکتی اتمالاوی دا احتمال دیکاوی اب در سوکه بابا می نوش کرده دی چی سحکته مروفت وی دی نوش کردین در سوک نینن کنفیوز بیته او بیچی که اره اف درسته در سوکی بکنه سری خانه نویش درسته بکت نکتن وکیوی بیتان وکیوی بیتی بچیتا مدرسه تشتی خرابتر فیل ببیتن اجبر هندی گلک هفره لوا ام گلک جارات بیجن و همی گاوا ام وسیبتت که یعنی چاوا هوا یا فرب انسان به هوا نشید بجید چاوا به خارن و خارن تو نشید بجی وصا به قطاب خانه بوزارو کتمه چاوا انسان نشید به بیوی نشید بجید چکو ماناته نامینیتن او زاروک دیج دستت ما در کون نیکه هم سحکه اینا خواه اوه چند عمل ویره چند عیاله ما خورا گرتی او چندش دستت ما در کتینه اگری وقت چیه؟ اغلب او کمالگه هاواتی داجین لو اگل کافر انسان جافدته هنده هر حوصا سوشیال میدیا اعلام میدیا بگشتی جا چه تلفزیون بین چه او همی اپ و اودیت مها یعنی سوشیال میدیا افری که گلک خبر فره میدیا همی و سوشیال میدیا بتایبت اوان تشتا آخره که اگر تو بهی سحکیه اگر تشتی باش چند تشتی باش تیدا هیا و چند تشتی خراب عیالت ما چند سحکنه يعني ام قالكش دراغات ترسين وقت ايك وليت هيتن يدي نشيت وان دراغا مخدراتا جيفا بيت بلي تظاني اف تلفون شوي خراب ترى چند تشتي خراب عيال ما فيل بو يبي تلفوني ها او ابيت تيدا او نوع السوشيال ميديا او انسان تشيتا تيدا اگر ضوابط وحدود انسان وك بسلمان بو خانه دانيتن توشي بلا مصيبتا دي تيدا بيت قالك هزرت و تشتت خلد دیرن ولا واجد ورا سحكت نافكم ملقاها مدى افتشتي تشدون يتشلتين وخلق برفكيري فتشتن يادي تر وقت انسان وقت فراغ هابيتن او وقت من جلك وقت هابيتن واسنا ظانم چي تيدا بكم زاروك وقت جلك وقت هابيتن ونظاني چي تيدا بكتن احتمال تشتكي باش بكت واحتمال ده تشتت خراب بكت جشبر هندي جلك كافره اس وقت وي بچيكي وقت دي باب تجيبي كم او سوشيال ميديا وعيال من سحكتي ابزانم چه تشتين واللي بكم دايركشناوي برف تشتي باش ومنع تو نشي منع كجو خلق هم يتكتن بس تو شي سنور ابو بداني حدود ابو بداني چه تش ببيني چه تش نبيني چه تشتي بكت چه تشتي نكتن چند ساعتا يعني هندك هين احتمال هاي ساعتا 9 ساعتا 10 ساعتا يسروان تلفون وان سوشيال ميديا مينيمايز كي وقتك بو بدانه اوان تشتا خركا اكاس نكم او وقت فراغ اگر استجي نكم لو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيت نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ دو نعمة خدي تعالى برزق ما يتكنين ام يتخسارتين درستايب كان ايك صحة وقت منو بيساخلم قالك هذا بيجي مثلا حج ركنكش اركانات اسلامي هذا حج هشتا ازيمايم حتى عمري بيت حفتي صال يدي نشيت بليفيت ايش ندي شي حج دي شي دي والله خزيكا ازيكا شبام بوشي چكو حج عبادتك بدنيه حركه بيت نشيت هند حركه بكتن بشماني هند بيت بيجي خزيكا زيتر اس شبام
خوزی که نه از کتب و ما سرشنی از محتاج بم اکمم کتت عربانه دا بین تو بتو نشم بیم و بچم همین نوعیت عبادات حوصانه همین تشت حوصانه بجاش بر هندی او صحت نعمتك اشتاد توی بساخلم تو بکه یادی تر فراغ او وقتی تمجال و درفت گلکه اوی وقتی بخواب کار بینه ابتشتی باش دا بجا عیالت خوشی اگر ام وقتی توان اوید خالی تجی نکن بینه مدرسه بینه درس قرآن بینه چند نوعیت ریاضه و اویدیا بوچه ام گلی جارت بجین سنترک بیتویه نه بس مزگفتک مزگفت باشه تهبیتن ام شین قاعه که همی هفته ها بگیرین و نویجا تیدا بکی بس جهه که تو جحیلت خوک لیکم بکی بس جحیلت تبن گنجو کچه تو کرت تبن تو اخلاق و روشت و ادب و عادات و تقالید و دین خواه نشاب دیل همی عردت و نشی بکی توجه تبید لو ام بیجین تشتکی گرنگ تهبیتن داب شی عیال خواه پرورده بکی داب شی اخلاقی نشاب دی داب شی روشتی نشاب دی داب شی دینوی نشاب دی همی احتمال دی باب اتنویش کر نبن همی احتمال دیندار جی نبن بس همی حسکن عیال وانه باش بیتن تو چه پیری همی کم بکی جاش هندی گلی خشکو برام بینین گل کافره اوی وقتی فراغی اوی هی بچی که توی وقتی بتشتی باشه منفعت کو فایده جا اگر نه از این مجیل به مبزوقی خواه خوشی خواه و حوال و دوستت خواه عیال خوش بیر بکم میگفت عیال من دی بیت قربانی اویت را خودورید خواه کاد باش من دی باش بیت خراب من دی خراب بیتن هندی گل کافره انسان گل که لی هشیار بیت بر هندی گل کافره هندک تشتا ام بکین با عیال خواه ایک وقتی گلک بدینه ش وقتی خواب بدین عیالت خواه ازان ام همی شول کین ما همیا گلک ارکو مسئولیتت هین ام گلک احتمال التزامات انسانی ها بیتن بس وکی ما گوت عیالتش هم یافرتره عیالتش هم یافرتره کیش ما هر رو گل عیال خواه اترین تخاره شکنه ما خود تعالی نیکه جبر مدرسه و جبر شولی و اویدی از بار نکم کسش ما دانه کی جی روجیل گل عیال خواه کن ببیتن زادی بخود اکه ایکه بید بلا دستی خواه بلیکه چونکو از ایکشوانا ما یعنی از تمنات کم من هبیتن بس نینه احتمال اکه شم بیویکشم با اوجی دید بینی اوی چوی شولی اوی چوی فلان عرلی تو همی عیال خواه نابینی دانه که زادی دا که همی پیگ وبن بیرا خواه بینه تو چاورا بوی دستت من لیکت خلد بون وقتی دستت من چو زادی اتناف خیزانه دا اتناف ماله دا ما همیا وقتی خواه زادی هبون همی پیگ و کم بود افرو که هند تشتی هی که دیر کویتن لوا گل کافره هکه روژی جاره که نبیتن هر دو سه روژا جاره که هکه چه نبید هفتی روژه که بو مالا خواب دانه ساعته که نیف ساعته تو عیالت خواه رین نخواره همه چه موضوعه بید همه صحبتك عادی بس رین نخواره پیگوه ابزانه کرته چاوه هزرا خواد کد کچاته چاوه هزرا خواد کدن بو چونه توان چنه چه وید بیته چه المدرسه چه آریشه و چه خوشی و چه نخوشی الشولی چه هیا چه نینه افان تشتاخره که اگر تیوی ایکش ارکیت منه ام بکین الگل عیالت خواه هر هوصا گلک ترکیز بکین اخلاق و روش یعنی گلک جرم بحثی برید که امانت هوصا بو خلق هند بقدر بو احترام رز گرتن الیش خو مسترد گرت مروفاینی گلک هبو ام وان تشتا عیال خواه فیل بکین هر هوصا عیال خواه الگل خواه بین و بین اکو اسات ممزگفت عیال خواه اگر مال بین الگل خواه بین ممزگفته به یک بیت الگل خواه خوش یک بیت الگل خواه بمبیره عردت عام الگل خلکی بینم تیکل کم ولی بکم فیل ببیتم زانیتن خلکوی که سکارتوی مروفتوی کینینن اوان تشتا خرکا فیل بکم دا فیلی هنده ببین هر هوصا اگر بچی که قنجی و باشی که مدحی توی بکم بحثی وی باشی بکم همی گوا بین ما پیش جاوه توی خلطی ها دائما جدا بتنه هشیار کم الوان خلطی ها چاوه خوجه بدتا پاش یار یا عیال خانه کم و بشکنم الدفعی کدو والعیال خانه کم گلک جارا ده بچی که خلط بید دفع همیا ما تو چی تو حیات خانه بیا چتش تو چنینی توی همی تشتی دنیا ده بیجمه و پیش خشکو برای تو احتمال الدفع خلکیجی تا او بچی کشکان شخصیت اویش کان
ئەvە نەبەری 20 ساڵایە و 30 ساڵایە و 50 ساڵایە مجتمع هەمیە وەسە بۆ کەست ئەڤروکە بەرهەمێ هەندێک تەسیرێت هێت ئەمێت بینین یەکل خەلکیت هێتی بەرەفکیرێ بەچیت لەوە گەلەکە گرنگە تو الوان تشتە هەشیار بی بزانی چاوە عیالێ خوا فێل بکە یادی تر ئەگەر دەیباب مە هەمیە مەشاکلێت هەین دێ هەندێک جارە بچوونێت زەڵامی و ژنکی ئێک نابن ئەگەر ئەز و ژنکە خواجارێکی بجڕە چووین مە پێیک نەکرد بلا ئەو جڕەل پێش چاوێت عیالی نەبن بلا ئەو جڕ و ئەو گفتوگو ئەو دانوستاندل دەف عیالی نەبن عیال هەستێ عیالی نەشکێتی نەتێتە شکاندن چکو دەیباب شەڕێوان و ئەوێدیاوان هەمیر پێش چاوێت عیالی نەبێژە عەفیەبووی بابێ ئەوێ نەبەسوەتە دەف عیالی خوا دەیکەوانژی بقوتیت یعنی ئەف تشتە خڕ البيت أجري هندك وبتشيك برف خرابية لو تجلك فرة الجل والخرق إنسان جلك بصبر وبتحمل بيت يبين فره بيتن لو رب العالمين وقت أمري متى بيجيت وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يا أمري وابكي بس صبريجي سركيشة تمالا ايكي بكت دوانكت سيا بكت دوانا هدي تهندي تبدي بو هر تشتكي تو فيل كي صبر بتحمل القلب نجاري كي دوا وبجي والله اسباب وصيام خلاص بس انسان تحمل بيت حتى دماغي كي هيفي ومدت مهميا او بن خدي تعالى بري مهميا بدتا قنجيه وباشي رب العالمين اخلاق وروشت وادبه اتما بين ما وعيال مدى بلاوا بكت رب العالمين فيانا خو وفيانا پیغمبری خو وفيانا كلام خو ابكت الدلي مدى قرآن وخل بردلي ماشرين بكت أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد بريد خطبة خبدي ماهي بنم قالي خشكو برا إن شاء الله أو ريكوتشيد بو مقبرش ناف دا هنا هوا هم يعبي شوية ناف زيارة ديتي أو ريكيا خراب بوي ويدبي وقت بيتا باران بيتا تقم بجامد تيكلي أو غرافل بكينة تيدو وتشيك يعني الصلال بكي دوريكي كسيارة مروبشيت بزفرينيتن تقريبا تقديرات نزيكي 25,000 كا ديليشن وجا إن شاء الله أو صندوق الويري هريك خير خاطي بخيتن خدي تعالى إن شاء الله بركة بإختت مال وعيالت ودا هوا وعيال مال وعيال وكسكر وبارزي تشبلا ومصيبته إن شاء الله before we finish our khutbah we will collect donation to build access road in Salahuddin Center graveyard. It will cost about $25,000. Please be generous to donate, be part of the project, and it is a sadaqah for you and your family and your parents. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from all. أقول قولي هذا وإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته
ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بدينك ودعوتك ودعاتك خيرا فوفقه لكل خير. اللهم ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا تراصوا اعتدلوا. Straighten the line, fill in the gaps. صفت خراس كالرحمة الودي بوتيوه. أعوذ بالله السميع العليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام السلام. قال لك شكرا إن شاء الله رب العالمين طاعت وعبادته وقبيل بك إن شاء الله. As we said, we will collect donation for building access road in Salahuddin Center graveyard. It will cost about $25,000. Please be generous to donate and be part of that project. The box in the table, inshallah, don't leave until you participate with, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, accept it from all. Inshallah, our box pishte, وكما قلت ديوي شرعتنا في قبرستان دا چيكن تقريبا 25,000 دليچن إن شاء الله وقتی تو درکوی خیرخات بخ رب العالمین و بعیال و پارزید. Also next Friday, September 22nd, at Masjid Al Faruq from 5:30 p.m. there is a swearing ceremony for Sister Zulfat, elected Metro Council woman at large. Please make effort to be there. او خشکا درکتید کانسل دا خشکا زلفت خطبات هید 22 هیوه المزگفت الفاروق او وقت درکه سریمانی سین دخون و جد المزگفت فاروق کن ساعت 5 جونیف هر کسی که حزب کتل ویری بی حوصا من نساخه که هی دا خوازا دعایت کری انشاءالله هر نساخه که تهبیتن بین سر هزراخا و دعا بکه. We have a sister, she asked for dua, inshallah anyone you knows make dua for her and anyone that you know he is sick. Let's make for all of them dua. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم مذهب البأس اذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادره سقما ولا ألما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين آمين آمين. وصلي اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم.